aha mukoro gubire kugenderire kwijuka abantu abayise rw'endware zigumire gutebekanisiibwa bakabare Christian Care KCC aha office zabo mu Rugarama mu Kabare municipality kandi kucanjurwe ngo endeberera nayo ninkora abantu nkaba okwenda ngo bateho amatsiko okwereberera je ekiturukweta self care kugira ngo umuntu tiyagira za stress kwera kiroko echo kubanza umuntu nayetenga okuhumurizibwa kugira ngo ebiteekateko bye base kwikikana atebekane nawa nayetenga omuntu wo kumuhurikiza owo kumwetegereza akamanye cyakurabamo families ezarugirwa abantu aba tubahumuriza turi kubegesa uko bakubasa kucura aho bakubasa kukoma ebo bakubasa gukora nyine bari kucura abantu baba babarigireho hamwe no uko bakubasa kuronda obujanjabi nyine bashura n'ingashira ryo mu gihe cy'ushinze turi kwedaship relief bamuha batunjira obuhwezo mu kureberera abantu nkaba bashoborire barukorabamo mama wanje no yatwirwe konka kagezaho kuhumurizibwa kandi ubwire bwe kubwayikire yatwarwa yahumura so mama tukashangarwire thyroid cancer amaraka kagezaho kumuraguriza yayanga ngeno ndasima SCC ebimwankorere kuhumuriza umusheja wanje akafa ashemereye istongore cyo mwebare muno Kabare Christian Care ni chumwa habitongoro mu ihanga eberukwera abantu abinendware zigumire omugana makuru endware zitarukuturizanize yongera mu ihanga n'ebice kanshanjo harigana buri mwaka kandi okurugira kitongore cy'ebyamagara aha abantu emitwari kuma bari kuceberwa buri mwaka rushanje umwendano bashangane mu handwarezi endware singireyo hari umwezi kwatirine n'umutima ebihaha ekokoro hamwe na shukari emirire mibi emiturire y'abantu hamwe n'ubutashomesibwa kurunjo mu bantu n'umwaha binte bikirizeyo kanyisendwarezi wakuba nokora research nobuza abantu bitwa bakura b'imyaka 9 noreba nibakugambira ngo obwira eze ndwara za pressure shukari indwara zensigo ifumbi zikaba zitabaho konkani tureba ngo endware ziliyonze yongera haza itunkaba phytoveda niho turugireyo twaheza gukora research tukashanga ngo ecumwa bikuretereze ndwara zaye yongera cyo kubanza no kuriya kubi eca kabiri no butamanye cisheme kubantu tukora gukora exercises tiguri mwuga wo mushaho nk'omuntu okugira ngo akuyamba kugwanisa obugwirowe nikitandikana na niwe omuhurikiza ningashi w'omuntu wa burijo kurebeka kugira ngo wafa ahamagara gawe wakozese bintu ebyo ebikuletera amagara gawe gasigara gajyo mu mbere ndungi. Dr. Ambrose Athiro mkugo mu ndwarezi atebekaniso mushomo kongera kushomesa abantu handwarezi aha hotel ya Oxford inaho muri Mbarara kandi abantu bari kuhingura 500 nibo bagwetaberemo ndwara ezitwayeta ngo ni non-communicable chronic diseases zikanyiro mu bantu abakura elderly people aha bwenshi zikanyiro mu bantu abakura no kugira ngo umuntu kari kugenda nakura naturally umubiri gweye guhamani guceza kwamani andi hijiramu obutagureberera je umukuriya kubi kutunga toxins nareshe biturukweta ngo nebirofa kurugo mu myanya tari yemwe nemwe hate ndwara zirauka kumugira ci debeka ngo waje bikajemboga bitakushwana ebikabika kamushanje deno garukoliye na nebikaje bijuma bitakushwana ebikamushanje nicyamaisa ngo ije kuyiha mu nutrient value eyamagaraga ogakwetenga okugira ngo gabase kugwanisa obugwire oburije kutahirira ki amagara gawe ahabwa TV West nde era akiza na Job namanya